Pemarsaing pusing bae pusing. Paling gak tambah pusing ge mikiran konten YouTube. Kumaha urang lamun nyieun ka tempat angker. Amat eueuh. Ka mana tuh? Kieu nyawa inget tadi sembarang urang asup ka daerah dieu. Eueuh. Pang merasa kuntar kentir jam-jam. Tapi di bae. Orok ka mana deui? Tak. Mat. Tak. Amat. Yanto. Tak. Yanto. Tok. Tok. Mat. Mat. Tadi di sawara Yanto nyalukan. Mana tadi? Tok. Tok. Mas. Ay. Sasab ka dieu. Tin lah. Yang penting yang mendak jalan. Tok. Tok. Tak. 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 Hah? Tok. Mat. Tok. Mat. Tok. Tok. Mat. Tok. Mat. Tok.
Tak. Mat. Tak. Ampun. 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 Hei, udang itu dia. Untungan ngimpi. Dia mau naik maghrib hes ya. Tilok ada yang omong kolot. Tanya naik maghrib udah hes. Harus ya tuh. Ih batik itu jangan aku hari. Itu tuh.